Minggu, gas tipis-tipis minggu. Badak dosa kieu mah. Mantap. 1/4 10.000 guys, kuateun meureun kolot kieu mah. Bukan Lampung, Kalimantan. 1/4 10.000 kiloan dibicarakan. 6 45.000, 35.000, 4.000 sekilo. Cesin 7.000, pakcoy 8.000. 1/4 merah tah. Merah 1/4 13.000. Yang ini 10.000. Goceng. Bawang 29 gede. Cabai gendo 7.000 1/4, setengah 6.000, 7.000 sekilo. Timunnya growing. Brokoli 15, 4.000. Terong, cabai hijau beranya sekilo. Poho kedeng. Cut 8.000 saparapat. 12.000. Suuk tua. Biji merah sekilo 18. Ada yang murahnya tuh 13.000. Yang ini goceng. Cesin talobak keneh. Tuh barang lobak keneh aut-autan di luar jago ngecan dipesek guys. Pada gas tipis-tipis poe minggu mal bejaan pokoknya mah.